Bang, gimana bang? Nih bang, Dul, kasih unjuk mainan lo. Yang mana bang? Yang semalam gua ajarin di dapur. Masak nasi goreng. Lah bukan, itu mah semalam begadang. Itu, silat. Itu mainan saya bang. Iya, coba. Dia tahu bang, dia takut. Karena abangnya pengurus masjid. Oh iya, Takut diminta sumbangan. Iya, sekarang Iya bang. Jadi gimana bang? Ini aja bang, pok ame-ame nasi goreng don kudu. Iya. Yuk kita teplok rame-rame jagoan kita adu. Oke, baik deh. Iya. Yang mana lo bang? Gua nggak tahu lu. Lo. Lo, iya. Biasanya disemprot. Bang, Iya, Bang. kami nyaksikan tenggiri bang. Makanya kudu dipandangin bang. Iya bang. Katanya lo sendiri bang. Iya. Bawaan canggih. Ada, Babal. ada di belakang. Wallahi kemari bang. Mau ngapain? Gue mau minjem duit. Tuh kan gak jauh dari duit. Oh iya. Belakang mau ngapain? Mau minjem duit? Bang, jalan-jalan ke Kampung Rawa, jangan lupa beli cabai rawit. Abang akunya jawara, kagak tanya mau minjem duit. Lalu. Ya, right. Gimana? Matiin aja bang. Jangan bang, mau ulang tahun. Masih nggak boleh masuk. Kita dulu. Gangguan bang dulu. Bang bisa menang lagi. Udah matiin aja bang, pusingnya Pak RT. Ada aja orang yang suruh matiin siapa itu? Siapa mau matiin? Lu. Lagi ada aja orang begitu. Lu bang masih ada satu lagi. Gimana? Satu lagi aja dulu. Aduh. Coba jurusan pertama tuh bang. Kasih jampe kali bang, kasih jampe. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Udah maju aja. Lu pakai jampe-jampe lagi udah maju aja. Ribet banget orang. Pada ceking banget kayak orang cacingan. Hei bang, Iya bang. teng gula di sekolah beko. Botol arak seperti. Lu tenteng aku jago. Maju sedikit, gue bikin mati. Oh lu. Lu pengen dibikin mati. Bang, katanya botol arak di selapeti nggak taunya di selah dinding. Katanya ayah bergerak mau dibikin mati, ntar abang ya bikin gelinding. Bang, tanah abang jalannya macet cepat orang melalui lalang. Tampang jogan abang udah pucat nunggu pulang sebulan tendang. Sombong bang. Bang, tanah bang jalannya macet bang. Banyak demo. Untuk orang berjualan kayak. Muka saya bang kuda sama aku tahu. Kenapa bang? Nah tuh kan. Gimana golok dan kesel. Bahaya udah. Baik. Nah. Tapi nggak boleh mundur ya kalau gitu lah. Pasti lo. Empok lo tadi didandanin perias, sisirnya di meja. Ini lo bawa. Nah, bini saya bang. Punya bini lo. Iya bang. Ya elah, salah ngasih bini lo. Salah ngasih. Terus gimana? Ada lagi? Nah, itu betul gak tuh? Wih, bang. Itu golok aja. Tajam bang. Buat apaan? Potong agar-agar. Lembek banget. Golok apaan? Apa rumpul dong? Bos. Jatuh lagi. Gimana bang? Jadi bang, asal lu ulang tahun. Keren asal ulang tahun. Ulang tahun bu, dirayain bang. Itu nangis. 2 kali diinjek agak dipisahin lu. Dulu lagi dah. Gini. Ya gampang lu. Jangan bang kalau begitu. Lagi 2 kali diinjek agak dipisahin. Bang, lu jangan ngaco aja bang. Gimana? Pak Jamal jagoannya dikalah. Hah? Sekiranya Bang Pami udah boleh masuk dong. Dulu. Lah, kenapa lagi sih? Ada Betawi nih bang. Lo rongkah banget jadi orang. Dengerin. Oh. Syarat kedua,
atau buah kenari ada tulang taruh di meja. Iya. Abang sama rombongan datang sampai kemari. Tolong bang, syarat kedua talikin sholawat sike. Sholawat sike bang. Iya kudu. Wah bang di Hubul Wates sholawat sike gudangnya bang. Wih. Ayo mau apa lu? Bawain. Bawain. Bener nih bang? Bener, Bang. Mau dengerin? Iya. Saya apa guru saya nih yang udah bawain? Serah. Gurunya aja nih bang. Oke. Lili lili lili